Participana 2 com Jesus. Nós participamos o Salmo 122, versículo 1 até 5. Que alegria ora nang abisami, bangkas di Senhor, e agora ata nos para padeng di porta ng Jerusalem. Jerusalem, ciudad bom construir según plan harmonioso. Taya e tribunal ta subi, tribunal di Senhor, maneira ta lei na Israel. Pa alabar Senhor su nombre. Ayating e tribunal ng di justicia, es nang di kas di David.